بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أمها لو بيتي بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kuriya before na besram lo mahuge heta hunia rabdukurang Allah subhanahu wa ta'ala agumenna imas mi debi fadaang agumenna imahuga Allah ta'ala daswa mahuga alkan kumu taufiq de bash de agumenna mahuga barakat adarmiya sawab maruf bash amin. Lobeti before ne ifariga Madina annani bayak mi hundemi haku bayat timmi haku annani Allah ke Nabiya gariha badaya gannawani badayagen bami humbani timannamen Islam wa benume komme ka sabami hun Islam man timmi hun Islam man Islam wa eki Allah ke Nabiya diskrabani sahabina muhatab karwa kombe fulen heye mi timmi hun mehman dari ada Qurani nota timmi hun asuga batibani Madina ga batibani ka ko heye komme kas wagutung sahabiyek appul hillewa ma kiga sual kurumu non tibang kale ga fanuwe tibe ti emmena mehmandari ada Qurani timani hawal qurash komekas sahabi etimmi hun goyagen pada kannawani kiya dosta vetiya mungos Efarega Allah ke Nabiya hangura me fon lashkarega tereng ebbe kalaku timmiung tereng ebbe kalaku hobi baagari be wadagen hangura me ka sahede wadagen ege hamas fahun dewana mi hakwas egota fonon lashkarega baare wadagen shahid wegen wadagen ne komme ka timmana miha marwegen diyi ege hamas fahunote despa fahun gege baliyanduga oe niyawge marwegen diye komme kas ematere sahabiyan effaregga hofenegga fennani mitimmi mishahidwegen diya mihaya adi demihunna adi marwegen diya miha timmi fennani hofenegga fenne taki etimmi mitibani swarugega e sahabige arihuga egatereng emme fahun niya miha emme kuriga huri Angura menges bawer nume hama getere goye niya miha me kuri guri mane ke swarge ke me kuri guri ene devaniyan shahid jogen dia miha timmane hori furta shahid jogen dia miha komme kas mikama warang haram mejje sabaki etimmi hunak yes alwer timmi hunam befa shahidu bekalung hetele ga bi hindu emme kuri ga mi hori shahid bekalen no komme kas mikama haram wadagen bay mi hu kare wa dekkij dekko ma ke viwah ka Allah ke Nabiya gari hasa fora forma ekiga komme kas amai sahabi bis wadagen Nabi Allah ke Nabiya gari ga ehuma wani kihinetto komme kas wadagen mi aswani viwah ibn war haram bejje mikama hore diskrabani kadege faano kiyoge to haram ba Yugente haram abi emi hegge umuruga Islam dinat taka emi hegge umurum bayang itur wajje mi heka bure wak mi hebe heje mane ki dem bayang ko debani mi ha niyabi mi fahun heye emi ha ya mi ramlo helibun heye amal kraw nu he turak enki alukan to ge wa ko gennawani kula sa ki ekade fana bayang ko debani fahum maru miha swargege darja elibetang fennani eden umuruga yadwas lema fahuga umur hegotuga heda kurime khas gotega ede ramlo meh dibijje tura ede namaz kurum jaga dibijje tura adi hame ya tiga ede alkan kurum ga itur dwastake libijje ege sabunne ena swargege darja dibigen ati darja dibingen diye timmi hono darja dibingen diye komme kas fahuga swarabani خير الناس من طال عمره وحسن عمله ام هيرم با ميها كي
mihunge tereng emme hewegen ba miha ki emi hegge umur diu kurevi e umuruga ena hewamal kurmi hay e umuruga ena hewamal kurmi hay e hewegen ba miha ki ebut defurne ehem bima agomenge umurun Allah rahmata ki garam Allah mehdi famot lifa moti en kan warna ma meram Allah mahga sabun agomen naki faat we dia iswe dia ta bayka bore mater kan haslu kur mattaka debi kustemmi suwalati agomen mi mastahuge barakatra dostahuge beedo hegotuga hife hije e suwal koram ya nafsa amilleya khas ko maadiga mastahuga maadiga ahartahuga dia mastu ablo mastahuga ya demmes dostahuga qadda buta ala kiyati manne kiya warkan hije miramano mahuga agomen ekma iskan devi parwatereveni sakenne Allah subhanahu wa ta'ala debbi nimet taka medu agomen suwal kurevene suwal kurevene agomen ya medu jawab deveni algomen nimet taka medu hegotuga muala kufa kam gawana ma nimet devvi ya medu ihmal wa kam gawana ma edu hoga diran jawen nonnan milabat bekurne furtama kamaka terme gotun agor wasiya qur'an nasihat teribani miramado mahaki agomen ge umur ga libene emme fahu maskam ga bedane ehen bishnu ga bahatta ge wiha bes dangalak amlo mahoge dosto ge bedun hegotu ga hima azum kandala koriya bada ganna ma hinga washi emet befurne namlo mahin agomen diuma akiga agomen furtama kamakan agomen bishnu ga bahatta ma hingawa Allah subhanahu wa ta'ala agomen dunia ga mi hayat devva agomen islam dinga niumat devva mi hadde hidayah dekke ga mattaka agomen hidayah matiga sabit wene kiya warakatto Allah subhanahu wa ta'ala kit qur'an agomen devvi ekit qur'an ga agomen insanako dunyawi hayata ukhrawi hayat baajar qur'an emha gotta agomen devma fahuga adi ek qur'an sharah ko devva bayan ko de mattauga nabiy ko honubba ora tafsil ko agomenge dilul batta qur'an gotuge namuna misale gotuga islam deenuge shariat devva fa vi hindu agomen e habbuge matiga sabit wene kihara katto mi agomen mifadram lo mahegga hitata kolin de suwale agomen sabit kan wene kihara katto duniya ga itab bayaku islam me enas bay fahar islam dinu ga hukum tak ya farwata noy tangate duniya ga itab bayaku islam ga ya tiga islam fahuga islam ka matiga sabit we hegatuga umur edo ko fa bahure e ma agomen dani ko bayakatto mi agomen kollam biswale nafsa Allah subhanahu wa ta'ala ki qur'anu ga agomen nag dinu ga sabitu mattaka hibbar den mattaka bayar wa hakata bayan ko devva fawe bayar wa hakata bayan ko devva fawe ki to qur'an ki ei kuri ke ummat to ga ta wa hakata ke ki to qur'an ga Allah amna bayan ko devva fawa mati re ki to qur'an egotun ago menna fennane ukhdud baga ga mi hunge wa hak ashabul ukhdud ge wa hak nuwata agar men bur surat ka kiyawane utla ashabul ukhdud baga ga mihun eba mihun ngatlu kuregen de gotuge wahaka Allah ga man nabiy bayan ko debbani bi suratu ga khasa gotuge Allah taala ukhdud baga ga mihun ga wahaka genna fa vi tiwe ga tafsil Allah ga man nabi bayan ko debbani kinek ga mihun na begen diye तब देखो ने कुरी ज़माने के कुरी उम्मत हो तेरे उम्मत के बैक ए उम्मत का मानो को तो वेरी कम रस कमें कोई ए वेरी मिहा अकी ए अल्लाह ईमान बामी है नूं एने कम को ए अल्लाह के मी दीना देखो नोता कुफर के मच्चक बिना फावा सर्विस फावा रस कले कम एकस ene ka wasage ma wazir nakibes ama ene ka dimati ga bi ene alkan kura mundiya bay kam ga begen diyai ya kiga raskan hefet mataka
berkamge bar to mataka eba mi hun gengunu ebbenge sihur berennak komme kas eras gefanu mashara hoda mashara aha bodwegen wa sihur beriyen hore komme kas meena muskul wegen diyama meena kare edwa he gas gefanu burani e sihur beriyaye tiba muskul wejje nu hayye he tiba gati ilmu sihura behe ilmu timanna beenu me zuwan kujjaka gaskoddi tiba duniya haya dukuram baira e kujja tiga mat tarbiyatu ko ti ilmu matiga hunna mi hekam ga wa komme kas ehem bunuma kiga sihur beriyaves ade ma sihur beriyaves ekam war hinghama jehi ituru mi hunna ituru zuwan kudinna zuwan askoddinuma ena beenu be ekama ebbas komme kas asgefanu e rafun howagen rangalu tuunu fili kujjaku mena kariya migennani sihur kiyawa sihur beriyaga sihur kiyawa dasko efad molmi heka umattaka e kujja migennani komme kas komme duha ko sak wagutega sihur ka annanje adi kiyawa pahoga giyabis daane mihen edwa hegga awmu magmatiga me kujja mi dimawani rahibe ade rahibun naki eruga ei edwaswarege eme pahum bawa lebnota ponu nabiyaka tabawa mi hunna eru kiyaname pahum bejji miha rahibun kiyani mulin em bayaka asorana nota yahudinna enas eruga e ummattahuga em pahum ponu nabiyunna tabawa mi hunna nota ilmenna kiyani rahibunna eru gonna gotaki ummatta gonna gotaki rahibun wata aluberin bami aluberu mattaka rabbe wata bihun nur sarahatta hoga binay hadaga alu kurumga dosta hede koramundani ei alukame e ummetto alukame ngai omme kas egota e rahu miha e alukan kurumuge bina terega mi innani komme kas mi kujja etto hegga suraka diatanu dia magwatiga mi rahu miha dimawani dimawegen e kujja rahu miha suwata kurma adi wahatukum terega taarafwe engen dani rahu mihak dinak timulin hen dinakkan adi suryak deke hen dinakkan komme kas e kujja warabba shauku wari wejje rahu mihak dinak tagurej ya kiga edu hoga warak gen wanden rahu miha wahadakkan hore komme kas wahadakkan hore fa suryak diatanun suwal ko tilgen laswi gen suwal korobun komme kas mikujja mi bunani men mi hekkara diam iya kiga silveriya enge jami go he aniya kuram peri e poga inzar din den gosjan nuwane mi hekkari den gosjan nuwane ke inzar din iya kiga komme kas mi kujja dulan nukure kujja beenum bi rahe mi hekkari bisdang anet do hoga magmati rahe mi hekkari gostin bani e rahe mi haye timanna ya mihem dimaja timanna kale fanu kare daakun timanne bunawun timanne wara aniya difiye wara adabu difiye adi gunya gosya nuwane ekine hadane komme ka rahme dannawani emejja timanna kare madakollaka timanno ganna joganifa gos bunare lasfi kiwe age bunashe timanna lasfi geetere kameddima wegenne hame egota sireka nimma gos geeswa ko fi bunashe timanna lasfi sihurwariya kare dasbegenne komme kas mihen woste hede koram gos me kujja daskurani erahu mi haga din ad islam din daskurani kujja me ngani rabbunta ilahi wakan allah subhanahu wa ta'ala ke habbu gamba ilahukum komme kas kujja eg macca hikkiya eg macca kujja ilbina koram patafi miya kiga mi sihur beriya e kujja komme duha gos kanko mon inzaro de mun dia etto ek mbago taki rafu ga rayitun ge macca bodwe ge mba dabbai mi fawani note fonu weni annani den ega sifay kodde ba pen wen dabbai gos mi nande fawani dire ecce janawar kai gani komme ka sadun ka ecce kai gani e janawar rota e dabba haluge awagan teriyan ade mihun na gellon den feshi komme kas mikan awma ki mi kujja mikama
ambaduwe hita hita kiyadani miyadu engeniye kahukan hagmauga huri rahu mihage ilahu hayya nuwata mi shihur veriyaga ilahu hayye hagwegen ba ilahaki kommekas ehen hitan ara ehen hita dakkima pahuga boduwegen ba gaburiyen naga eutan niyak gane eya dimala ellalani duwa kurma pahuga sahiru mihage mi rahu mihage ilahaki hagwegen ba ilahakam ga wa nama mige sababun mi dabba marwegen hinga dashiye kiya duwa koro pahuga e gaburi ellani hilaburi ellani eya ki hilaburi jahi e bodu janawar marwegen tani komme ka sihatan ekujjaya ebbe shakken ne bimar yagin bejje rabbanta ilahaki allah taala kan adi sahiru mihage wahakta ki batil ko komme ka eya ki ga ekujja ekotu matiga kuriya dia komme ka faluga e wahakta dakkam parak mihem begin ne dab marwegen dia kiya dakkam parak adi sihur veriya ga wahakta dakka artale habratram parak mista ko islam parak adi allah ge rahmata akiga viwagata ki ekujja devveni khas bare ekujja devveni mistakun na mistakun bali misala ka lo adir miha ko asrota baras bali miha ka ekujja kari bunum dua ko de bunum dua ko dinima e baras balin arwal bigenda kamunge e matiwari harama ekujja devveni allah ta devvan e mistakun ekotab sannam parak edduhe ga mennani asge paanuge emme ga wazir as midannami burani e koy fulaye timanne khalegati monukamun farwa qoddi batimanne lola e waziraki ei la penna mi hennu komme gas em bonuma e kujannawani timanne farwa qura mi hennu ne ehne kam ko e farwa devvani allah taala e rabbunta ilahu timanna allah dua qoddi farme kibaya bis farwa devvat komme gas e kujja dua ko rabbani allah taala e wazir bis farwa devbeto ya kige kujja atun irmal ma kiga e waziru miha la penegen den komme gas waziru miha e kujjage e dina imam mani allah taala imam be ya kiga emburi ganu waram midani gos e wa kasfan ka gabrani bunma kiga warabboda uliyas warabboda uligata vejje adi hame ya kiga mi kankan hinga goy malam beenu vejje e kujjaga wa hitra malam beenu vejje ade kujjaya ekan dimai kinekam mes malam beenu vejje sirwariya kariya sihur kiwan pone kujjaya bikam mihem mina kiyeka malam beenu vejje o me ko gele bedo mingani kujja kariya dani usaniya koram parani aliya tikan dasku deni ka ko hiye ki aniya koram parani kujjaya kenno ekun enfam burani manne miding uganna deni erahab mihai kommekas rahu miha kariya wadiru sifam ponwan wata lashkar ponuma emiha hazir koravijje ganduwara wata rasgifanu ge ganduwara hazir koravi inzar devani e rahu miha e tiba tiya hore didum duko kafar washe tidia kafar washe adi timan menga dina emburi annashe inzar deni kommekas sita inzar ka pahuga wes e rahu miha dile nuli ene kamako bunamun deyi timange rabbunta ilahaki allah subhanahu wa ta'ala timanna hamay kana qurani allah ta'ala se komme kas eya ki garas ki fam qurani bodwegen ba ki hen naga erahu mi hade falaluma komme kas emme kurimatiga erahu miha falalegen dani marwegen gatulegen dani allah subhanahu wa ta'ala rabbunta ilahu kama bunma kiga egmatiga shahidugen dani komme kas yafahuga den hazir koreveni ekkala waziru lofam waziru ehs miyar fenna wazire hazir korevi bani halebes tadin doko tibannaga dina annash ya kiga ebbahen noy bramun de rabbanta ilahaki allah subhanahu wa ta'ala rabbanta ilahaki allah subhanahu wa ta'ala anakka inzar de peri komme kas inzar keman nom ga sabung anekka hamro korevedi ama ekis naga e waziru miha es falaluma ko therefore mi allah subhanahu wa ta'ala ima uma ekiga
الله سبحانه وتعالى جسوا امتحانه الله سبحانه وتعالى كيت قرآنك إكم بيان كربا فاوي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون استكون هي قرآني هي بامي إيمان وجبوني ما دوك اللبان كما امتحان كربا पूरी गुमत इम्तिहान करे बुने हम एगो से तेबामी होंगे ती खाली में की ते बुनवा की है तब हम इम्तिहान कुरान कम अल्लाह ताला बयान कर बड़े में एक ही कुरान का अल्लाह ताला बयान कर बेगो तो है में इम्तिहान कुरान ए इम्तिहान का साबित वे हिब्बर कुरीमा अगो में नदीमत साबित वे गंदान कम एकस ए वजीर मिहा फड़ा वे गंदियर का सुनमन दे रब्बन इलाह की अल्लाह सुब्हानहु व तआला है कम एकस ए होगा दें थोड़ा कुज्जा ගෙනවෙනි ගෙනවි ලෂ්කර අමරු කුරණී එකුජ්ජා ගවාගෙම් පබතෝග තෙරියක් ගොස් මච්චන් අලා කුජ්ජා වට්ටා දාශ එකුජ්ජා මතින් වට්ටා දාශ කොම්මේකස් අස්ගෆානුගේ අමුරා එක්කොතන් ඒ සිෆාන්ගේ ලෂ්කරගේ මීහුන්තරේ බොඩු බෑගණ එකුජ්ජා ගවාගෙ හිඟෙච්ච පරුබදාගේ මච්චන් එරුමා එකීගා परबद वरब्बा थेड़िगंफी या हिकुज्जा फियवा बाकिति बि एम्मेन बदा वेट्टी परवगन दियै हिकुज्जा मुरगे अन्न गणपुरा अन्ननी सिफान कार्य आस बुनी अमा की सवाल करे कुबा है अलिया की दिया एहम मीहु किने ती आई के सवाल करनी बियो किया दुमा दिन बियो किया दी दिन या की अन कमर करनी एहम बयक एण गोयागन दासे खणुमच्च गोस एण हणफत्ताश बेफूडने एया कीगा ए लश्करुगे बोड बैगणे कुज्जा गोयागन दिया हनुमच्चन एरुमा कीगा ए कुज्जा फेवा बाकिति बि एम्मेन अणुतरे गरवगन दियै अनेक्का संबे कुज्जा ए कुज्जा अन्ननी असिफान गंडवरा अवमा कीगा सुवाल करुम कम्मीगा कियादनी असिफान गोंग हुस वेच्च ओमेकस देंगे कुज्जा कैरीगा अस्तगफार अमिल्ले सवाल कुरानी खाले मरवान किने हदिया है खाले मरवान किने हदिया है एनुगा कुज्जा अमिल्ले कुरानी इबन मराल बेनु कम गावान अमा असुगे एम्में एत्ता का जमा कुराशे असुगे एम्में एत्ता का जमा कुराशे यप होगा एम्में गुरुमच्च तिमन नेरे तिमन नगे दिमाल ए प्रफुल के रब्बुअंत इलाह के इस फुल तिमन्नम तीर जहामे किया तीर मन गए जहाश कमे का सेर तिमन्ना अरवगंदा ने अस्गफानु मुड़ी ए गाव मुगे एम्में ए कोफा अमे ए कुज्जा बनी गोतक कंत कोफी कुज्जा को मत नेरिफा अमे कुज्जा बनी गोतक ए कोई फुल रब्बुअंत इलाह के इस फुल तीर जहामे किया तीर जहाबे जहमा कीगा ए तीर गोसे कुज्जा के मेव बदे कुज्जा वक्तुम मरोगे मेटनी एया कीगा इतने एबी हुरिहा एबे एंगड़ को गोबरी रब्बुअंत इलाह की एक कोई फुल के इलाह हुए रब्बुअंत इलाह कोई फुल के इलाह हुए रब्बुअंत इलाह के अल्लाह सुब्हानहु व तआला किया अठो के एम्में ईमान बनी उस बेफून ने एया कीगा दिन कांत कुरे किए तो रस के फान आदे एई विवाह कागे नंगने पागोतकी बड़ुगेम्मा खंडगे बड़ुगेम्मा वालगोने कोन्ननी कोने वालगोंड ए मिस्तकुन एक में कोल्ला वालगोंड तेरिया दरा ए तिमितियाला ए मिस्तकुन्ना कीगा हुरिहा एम्मे एकको अंदालनी एई उतल अस्हाबुल उखदूद बागागे मीहुं कत्ल कोफिए इब्ना बहुगे मुराद थी इबे मीहुं कत्ल कुरी की बके कत्ल कुरी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रब्बुअंत इलाहे बुणुम हमें कने हम बुणुम लबत बेफुने ehnas ba mihum marab sewegen dia edin do kol babure ba mihum Allah subhanahu wa ta'ala iman kamati hurma hetterivi ekama hibbaru kurida bet be funne emma algono menge umuruga fa imtihanen adi parega nas koydane eya kiga Allah hamdu kuruma kiga efde imtihane akam ga wias algono men jehe islam diinuga sabit wan Allah Ta'ala debbi diinuga sabit wan jehe
mizamanu ka fare gago menna egota imtihan nasfan ago marala nuwata ago men tere ba andal en imtihan nasfan enas imtihan miharan ne en geggotu eke geggotu wannani fitna taka geggotu ago menna imtihan ta mihar jehen fare gago menna hingade kame haran kame kurmuge kam pahegen diumda imtihan ka fare gahar menna are beenu nuvias faharga aran beenu nuwa gota kame dima idan misalaka musibat dima idan min kom halat gas agom jehni Allah taala ya dua ko syukur ko adhama ya ki ga dinuga sabit wa ema ramlo mahaki hay ga agom men dinuga sabit mataka asum kanan je bagut ebis bihen nenge emi ha marwana ire ebis bihen nenge emi marwana ire e marwana ire nenge tive mana tayyaru mataka abadwas agomen je mi di enge gotuga sabit we tiben je ehni ei buddi wernaki e farega Allah ga man nabiyya ga ariha sahabi antore beka sual rabbani Allah ga man nabiyya e koba to e emme hewegen ba mi haki ayyul mu'minin afdal ya rasulullah koba to e imam ba mi tereng emme hewegen ba mi hunnaki dis rabbani ahsanuhum khuluqa ektereng emme khuluq hew mi hay ragalo mi hay deng anaka semia sual rabbani ayyul mu'minina akkas ya rasulullah koba to e em budwere gemba mu'minu mi hay Allah imam ba mi hun tereng em budwere kha ko hi enduga ekade pan jawab devani aktsaruhum lil maut dhikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada ulaika humul aqyas ek tereng e budwere mi hay ki em gina mar handan qura mi hay adi e pauga emra tayyar wa mi hay e budwere mi hay e budwere mi hay ki ei agom abadwes dunia ga hayat duko dami hayat ga dan jehdan kamuge e handan aqura mi hay adi handan aqu e tayyar wa mi hay e budwere mi hay e mi malabat be furna ramlo ma ki fada handan tang aqu agormen ge hayatuga Allah ga dinuga sabit mataka debe matwere duwastake marga duwastake Allah subhanahu wa ta'ala ge mi din agomena debba fa wani agommen duniya ge haya bajal qur'an gota adu furabi haya bis bajal qur'an gota ekig emi malabat be furna agommen islam diba sabit mataka qur'an em muhim kama ki qur'an kiwa dirasa ko ekit qur'an ga ilman agomen lob jehi e ilmu macca benga dilon tarbiyat ko bina ko kit qur'an ki ei ekit qur'an dariya en agomen matel bege ma kit qur'an ade kit qur'an do ko Allah kabga wa nama agomen dikut ma kit qur'an e lob be ko ne agomen mera mallo ma hoga qur'an em muhim kama ki kit qur'an kiwa kit qur'an ga buna etting amidle hod masak ko Sebab ega macam mendirun bina kalau Allah Subhanahu Wa Taala argumen namira Allah mahaki darumya sawab ke mahkam galabash dia argumen namira Allah mahaki kit Quran kiawa kit Quran gawa ese daskurum ge ya tafik de galabash amin wa akhir da'wan alhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh